هاتنا برهم بیانی دوی دمیداج بو گومرکین فقی و خزروات لدو که نرازی بونا جوتیارن دوره لدیف خودات اینیتن به تایبه جی برهم پتاتان کو جوتیار دبیجن تنه لقضا سمیل بو دم سی مهم بید پتات بو دبره همیه دابین کرینه و اینانا پتاتا لدروی والاتی کاریگری لسر برهم وان کریه جوتیارن منطقه بس قضا سمیل 100 جوتیارن بطاطا 15000 طن اول مخزن دهی ویگا ویجیک ده هوا اکیپ ایک بمسر مخزنها اف تجارت ما علوم مید سیمیل چنه ایران بطاطا 5 طن 6 طن 10 طن بن باجانا خيارا و بارد کن و طنا باجا طنا کی دیدن عن 600 کیلو دیدن اویدی همیه به باجاینن و انتاجی محمد مخزن هذا نهاية فروتن ام هیوید کن حکومتا هرمی جوش حکومتا عراقی جه اوی بطاطا هنیه قطع کد ام جوتیار عامة باجاني يخياري بطاطي ام هلاك شول مصرفها كي زيادة متكن ومصرفها كي نل قامية طناطو فيها متكرم بازدا ورقة وكيد بتا موسمي ما شنوكا كيلو بطاطي تدب 100 دينار وسر هندي رجب بطاطا خارجي داخلي حريمي دبت داخلي عراقي دبت اللجنة چاندنی لانجمن پارێزگەها دووکێ پشتی دیفچون لسرکیشه جوتیاران کرین دیاربوک و برهمکی زیده برکی نیاسایی گشتی گومرکه لورا اف برهمه هات دست سر کرن کو تنه لجه کی زیده تری سی طنن پتاتا بون اما نا زیاتری گلو گازنی خلقیه اما هندک من دید بلام دلین گمرک من دایا یعنی باج من دایا گمرکی اندرایا دیاره جوتیارەکان مندەڵێن نا زیاتر هاتیە لەو بڕێکە گومرکی درایە بۆیە سعری پەتاتە هاتۆتە خوارەوە ئێمەش پێمان خۆشە ئەوەی پێمان بکرێت بتوانین هاوکاری جوتیارە خۆشەویستەکانمان بکەین بۆ هەندێک نتوان یعنی بتوانن بەردەوام بن لەسەر چاندنی پەتاتە و زەرەر نەکەن لە پەتاتی خۆیان قزا سمیلی کو دکویت روشابای دوکی عردکی دولمن جبو چاندنا پتاتان هیا جوتیار نویجی سالانه برهمکی مازن لیدی چینن لحاتنا برهمی بیانی به تایبت پتات بویا اگر کو بشکا جوتیاران دجی کاری خواه بردن و بشکی دنجی ضرر مادی مازن بگهنه نجار محمد کرسات نیوز قزا سمیلی